Yes, bahikaze kuri Mukire Entertainment. Vladimir Vladimirovich Putin uyu munsi niwe ugufitiye amagambo 10 y'inama akubwira. Vladimir Putin ni perezida w'Uburusiya, ni perezida ukomeye cyane, ni perezida utinyitse ku isi bitewe n'ibitwaro kirimbuzi ndetse bitewe n'intambara yatangije mu gihugu cya Ukraine. Ni perezida uhangayikishije ibihugu byinshi mu burengerazuba bw'isi by'umwihariko umuryango OTAN. Ni perezida ufite amateka ahambaye cyane, perezida w'Uburusiya. Hari inama 10 agira urubyiruko n'abandi bantu batandukanye. Inama zagufasha guhindura imyumvire n'imitekerereze yawe. Wageze kuri Mukire Entertainment. Nje nitwa Mr Sam. Niba utarakora subscribe kandi subscribe, reka turebere hamwe izi nama Vladimir Putin akubwira zagufasha guhindura imyumvire n'imitekerereze, ubuzima bwawe bukagenda neza cyane. Nk'umwe mu bagabo bibihangange bari mu isi, ntabwo yabura inama kubwira kabisa. Vladimir Vladimirovich Putin uyu mugabo yavukiye i St Petersburg, umujyi wahozwe witwa Leningrad mu bumwe bw'Abasoviyete. Avuka tariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1952. Icyo gihe Uburusiya bwitwaga ubumwe bw'Abasoviyete, aho bwari buhuriyemo ibihugu bigera kuri 15. Putin yize amategeko muri kaminuza ya Leningrad University mbere yuko yinjira mu kigo cy'ubutasi cy'ubumwe bw'Abasoviyete cyitwaga KGB. Nyuma yo kurangiza amategeko yinjiye muri KGB, yoherezwa gukorera mu burasirazuba bw'Ubudage, ubwo leta zunze ubumwe z'Abasoviyete ndetse n'uburengerazuba bw'isi bari baragabanyijemo Ubudage ibice bibiri nyuma yo gutsinda ubutegetsi bw'abanazi bwa Adolf Hitler. Icyo gihe nibwo Putin yoherejwe mu burasirazuba bw'Ubudage kugira ngo ajye gukora akazi k'ubutasi. Putin yakomeje kuzamuka mu buryo bwa politiki mu buryo bugiye butandukanye, aho yagarutse i St Petersburg nyuma yo guhirika ubumwe bw'Abasoviyete bumaze gusenyuka mu mwaka w'1991. Putin mu bw'Abasoviyete bwarasenyutse mu mwaka w'1991, agaruka mu Burusiya aho yinjiye muri kabine y'umujyi wa St Petersburg, atangira gukorana n'abayobozi b'umujyi mbere yuko yoherezwa i Moscow agatangira kuba nka minisitiri w'intebe bitegetswe n'umuperezida w'Uburusiya witwaga Boris Yeltsin. Boris Yeltsin mu mwaka w'1999 yareguye ubwo yaramaze kugira perezida Vladimir Putin, yamugize perezida kuko icyo gihe yari minisitiri w'intebe. Boris Yeltsin asigiye ubutegetsi Vladimir Putin mu mwaka w'2000. Putin atangira nka perezida mushya w'Uburusiya watowe kandi wemewe na rubanda. Putin yayoboye Uburusiya kugera muri 2008 ubwo yasimbuzwaga n'inshuti ye Dmitry Medvedev, agaruka ku butegetsi mu mwaka w'2012 ubwo manda ya Medvedev yari irangiye. Putin agaruka ku butegetsi, yakoze ibikorwa bitandukanye. Ubwo muri Ukraine muri 2014 habaga imyigaragambyo y'abaturage, abaturage barigaragambije banga ko Ukraine ijya mu bumwe bw'Uburayi, ubwo leta yari byanze, bituma Vladimir Putin yohereza ingabo zidasanzwe Special Force mu igimbakirwa wa Crimea, bituma awigarurira ndetse ahomeka ku gihugu cy'Uburusiya. Ibyo ni ibikorwa bya Vladimir Putin. Bidatinze mu mwaka w'2022 yatangije intambara mu gihugu cya Ukraine, na n'ubu ikaba ikirwanwa n'umwe mu bagabo bahangayikishije uburengerazuba bw'isi. Reka turebere hamwe amagambo 10 uyu mugabo w'igihangange Vladimir Putin agira urubyiruko. Vladimir Vladimirovich Putin: icyambere, ugomba gukunda igihugu, patriotisme. Nk'umuntu w'umwene gihugu, niba wavukiye ku butaka runaka, arakugira inama yo gukunda igihugu cyawe ku buryo budasanzwe, kuko nicyo gihugu uba waravukiyemo nicyo kiba cyaragukujije. Niyo nama ya perezida Vladimir Putin agira urubyiruko. Ku mwanya wa 2, leadership, strong governance and protecting others. Yes, ugomba kurana n'ubutegetsi. Ubutegetsi bugomba kuba bukomeye, ukigiramo ubutegetsi wowe bwawe, ukigiramo umuntu udasanzwe, imitekerereze idasanzwe, imitekerereze yo kuba wahindura ibintu runaka bitagenda neza kuri territoire runaka. Uyu ni Vladimir Putin. Inama ya 3, unity, mugomba gukorera hamwe mu kunga ubumwe. Aha yatangaga urugero nko kuba yarunze Abarusiya benshi cyane bakaba bakora nk'umuryango umwe, bakaba bakora nk'ikipe kabisa. Vladimir Putin: severity, ugomba kurinda ubusugire bw'igihugu cyawe. Akugira inama yuko igihugu cyawe kigomba gusugira uko byamera kose, ukabigiramo uruhare wowe n'abandi, bityo ubutaka bwanyu bugakomeza kugenda neza cyane, igihugu cyanyu kigasugira kabisa. Ku mwanya wa 5, pushing for governance and modernization.
yes ugomba gukora ibikorwa byawe bigomba kuzamura iterambere ry'igihugu ndetse n'abagituye. Ibikorwa byawe bigomba kuba ari ibikorwa bidasanzwe bizafasha kuzamura imitekerereze n'imibereho yawe ndetse n'abaturanyi bawe, bityo igihugu cyawe nacyo kigatera imbere mu buryo budasanzwe. Security, focusing on national defense and international safety. Yes ugomba kwita ku mutekano w'igihugu. Aha yagiraga inama nk'abaperezida cyangwa se abandi bantu b'abanyepolitiki, ugomba kwita ku mutekano w'igihugu, national defense and internal safety. Yes umutekano mpuzamahanga ndetse n'umutekano imbere mu gihugu. Ibyo ni ibintu byo kwitabwaho kabisa. Uyu ni Vladimirovich Putin promoting idea overcoming adversity and challenge. Yes ugomba gupromoting ibitekerezo byawe, ugatuma ibitekerezo byawe niba ari ibitekerezo byiza byubaka bigera kure bimenyekana, ndetse abantu benshi bakamenya ko ufite ibitekerezo byiza kandi byubaka kandi ukaba witeguye guhangana n'imbogamizi. Uyu ni Vladimir Putin. Tradition, yes ubucuruzi, ugomba gukora ubucuruzi mu buryo bugezweho kandi ubucuruzi bukaba bwungukira impande zombi. Ahangaha yasaga n'ucyurira ibihugu byinshi mu burengerazuba bw'isi, usanga bikorana ubucuruzi n'abategetsi b'Abanyafurika, ariko ugasanga nibyo bibyungukiramo ku rwego rwo hejuru. Ubucuruzi bugomba kuba ku mpande zombi, inyungu zikaba zingana hatitawe ku bindi by'amategeko agenda ashyirirwaho abaguzi. Ibi ngibi bikorwa akenshi n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu byo mu Burayi. Ibi nibyo bintu Putin yavugaga ko ari ibintu biba atari byiza kabisa. Uyu ni umutegetsi w'Uburusiya uri mu ntambara, aho igihugu cye cy'Uburusiya gihanganye n'umuryango OTAN ndetse n'ibindi bihugu bidasanzwe bikomeye cyane, aho aherutse kwinjiza abasirikare bagera mu 10,000 ba Korea ya ruguru mu Burusiya, ndetse bituma na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugiye gucyura manda ye Joe Biden yemerera Vladimir Putin kurashisha, yemerera Zelensky kurashisha intwaro zidasanzwe Vladimir Putin zakuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yes ibyo byatumye Putin nawe azamugana intwaro zidasanzwe, harimo ibitwaro kabisa bidasanzwe nawe ari gukoresha mu gihugu cya Ukraine, ku buryo abantu babona ko iyi ntambara ishobora kuba yaba ari intambara ya gatatu y'isi mu gihe ibintu bitagenda neza cyane. Uyu ni Vladimir Putin, afite amateka akomeye cyane. Iki ni igice cya kabiri, twakoze n'igice cya mbere nacyo ugishaka wakibona hano kuri Mukire Entertainment. Tugakomeza kujya tugenda tuba update tumenya aho ibintu bigeze muri iyi ntambara iri muri Ukraine. Vladimir Putin yigaruriye ibihugu byinshi bitandukanye, aho yayise ibitero bidasanzwe bya gisirikare special military operation ubwo ari guhangana na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Yigaruriye ibice bitandukanye harimo nka Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia na Kherson ndetse n'ibindi bice byinshi byo muri Ukraine, aho ibintu bitekerezwa ko Donald Trump mu gihe iyi ntambara ataza ngo ayishyire akadomo muri iyi minsi bishobora kuba byatuma iba intambara idasanzwe iya kirimbuzi, cyane ko iri kugenda yaguka uko ibintu bigenda, uko iminsi igenda yicuma. Uyu ni Vladimir Putin, umutegetsi w'Uburusiya ukora n'ibindi bihugu bitandukanye nka Iran, Korea ya ruguru, Belarus n'ibindi bihugu byinshi bimwe ku mugabane wa Afurika yewe no muri Amerika y'Amajyepfo. Yes nge nitwa Mr Sam, twavugaga kuri Vladimir Putin. Niba warakoze subscribe ndagushimiye, niba utarayikora yikore.